Bismillah. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Are musidɓe julɓe miɗo salminagol islam ala wa hiya assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aray ko ahadi mo haldunoɗen on fi ka darsu meɗen ɗo ɗe mo oustaz Mahfouz Ba wonen e waɗande ɗo ɗe nder ɗe jumaje ɗo bimbi fof. Haray wonde retard on heɓoto seeɗa saabu menen ko tummire ndungu men woni ga men en ndiyan ɗan no sajude joni noon heblanagol hara en heɓay son laaɓuɗo tawa jama on ko yo jento jentande labande wawa famude ko yewte ko on haray sa on ko darante ɗum e tawgol kadi haray bimbi on no ɓuuɓi fota o buyyaltata law haray woɓɓe no ɗanti way noon haray sago meɗen ko yo yaaju jama on heɓa nafoore muɗum haray meɗen yaafino fota na gantumi addi ko saa'i on no fewdori noon mi tindini no wayi haray karma ko meɗen kadi senike ɓe toli yeeso meɗen ɗo ɗe haray ɗen watta mako ngun e sooke maɓɓe ɓe udditana en darson hannde haray alhamdulillah rabbil alamina ɓe ƴettani en toɓɓere wonde goo kadi gondanɗen e nafoore fota yaadude kadi e uslubu saa'i on e uslubu darsu men feƴƴi ɗon ɗum on ɗum woni ɗum at-tawba joni haray miɗo wattude konngol e maɓɓe haray karma ko en marhaban bikum assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين الغفور التواب يتوب على التائبين مهما عظمت ذنوبهم إذا تابوا إليه ويبدل سيئاتهم حسنات إذا أصلحوا أعمالهم وأنابوا إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. هاي هدوي أنا سب مدين ومبين جنتاد ندارا كبازلا والكسل. نبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ترك الله سبحانه وتعالى يا الله أكو إن بيوال وتبنتنا إن إدومودون أكو إن بطن موجة ها أكو إن الجنة هري من إن جرني أم ولتني أم جنغل من نان إمون في فامغول كادو دينا نترى الله سبحانه وتعالى من كدي الله ورن دمن ثوابا الله دندو شيطان لومبا دي اندر يوترن دين فالجنا من هراي ان شاء الله سبحانه وتعالى nde bimbire meden do nyalande juma ñande jeenayi jombente hara inchallah e yewte hannde seeɗa fii ko fewndi kon ɗulle ɗen anndi ka julɓe ɓen haray kala nduriye meɗen on o yelti ɗerol kiɗɗi ɗin lanni ɗerol kesol naati haray e yetta Allah subhanahu wa ta'ala jarnen mo weltano ɗen mo e dow ɗiɗo moƴƴireji ɗi o woni en waɗande no jeeya e muɗum okkugol en gurdan e wurne en kadi ha tawna en oɗo saa'i ɓayi ɗen geli gilande marowani jeena jombente heɓi hikka ɗo jeena jombente yimɓe ɗuuɗuɓe iwi e hoore ndiɗo leydi tawata ɓe tawano rowani hay ɓe wuuri selli e hikka ɗo laje maɓɓe yoni mo kala e lewru mum e ñalande muɗum hande hiɓe ka leydi en tonki Allah subhanahu wa ta'ala kala siɓɓe meɗen julɓe feƴƴimɓe e nder nde ɗo hitande e ko adi ɗum
yo Allah yafanoɓe bakkatuji maɓɓe ɗin, yo Allah hokkuɓe aljanna. Enen kadi en luttirali ɗo fi hiɗen moƴƴi, ko luttirɗen ɗo ko ɓay ladial men ngal yonali taw ñande yoni wo mo be ko jokki wo Allah kanko siɗa moƴƴinde, si ladial ma ngal yoni o ƴettitete, sihiɗa bonnude si ladial ma ngal yoni o ƴettitete. Kala wono alhaali o woniri kanko haray o accidata neɗɗo on e hoore makko o weltidaki hay gooto, o nennay tu woni ɓay himo waɗi laje, kono si ñande ladial ngal yoni joom muɗum ruttoto. Haray miɗo seedo nelaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo makko, ko nulaɗo makko, toro Allah yo juule nelaɗo e ɓe ngura maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen o hisina ɓe. Haray hiɗen geli ndu lewru ndu wonɗen e muɗum ɗo shahrullahi almuharram, nduɗo lewru jombente, ka ɗengal meɗen ko ni ndu wiyete ko jombente. Haray ɓaawo feƴƴingol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, sahaba ɓen tumbodiri, ɓe anni waɗalngol en enen kadi kalanduriye, tawa wona kalanduriye mo tawata annasarankoɓe moƴƴinino fi jibinede Isa, ɓe wallini ɓe ndaari ɓe tawi haray hanana julɓe ɓen wonde jokkuɓe woɓɓe goo julɓe ɓen ko hanaɓe jokkede. Ɓe diisodiri hakkundeji maɓɓe e fi waɗugol oɗo kalanduriye islam. Ɓe haldi ɓe fotti ɓe waɗi o kalanduriye ɗo, ɓe diisodiri ko lewru hondu hitande nden fuɗɗoto, e kala addi feere muɗum nden peheɗen no ɗuɗuno e yiltata koye muɗum, ko raɓɓiɗi kon ɓe fottani nduɗo lewru jombente ɓe gelinelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ko e nduɗo wonno ko ɓe feri ɓe seeni Madina. Jonnon ɓe haldi ɓe fotti haray yoɓe waɗu nduɗo lewru aranuru e lebbi kalanduriye julɓe ɓen, kamɓe sahaba ɓen ɓe fotti ɗum, ɓe konti nduɗo lewru jombente haray ko kayru woni lewru aranuru e oɗo kalanduriye meɗen islam, gila ɗum waɗi woni duuɓi wulure e duuɓi 400 e duuɓi 40 hikka, 40 lanni e ɗimmo on naati. Haray ko honɗum mi faala e wiide tawo enen julɓe ɓen hiɗen haani andude ɗiɗo lebbi 12 ka islam ɗi Allah subhanahu wa ta'ala janti ɗin, ka alqur'an o wi inna iddata ash-shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum. O wi kontore lebbi ɗin ka Allah subhanahu wa ta'ala ko lebbi 12 ko ɗum windi ka deftere makko, yani ka lawhil mahfuz, gila o tagi leydi ɗin e kammu ngun, no e ɗin lebbi 12 lebbi 4 waɗaɗi hurum, ɗi tawata arabu ɓen no accitayno gueɗe e muɗum mawnini fi majji, adu islamu arde, islamu kadi ari tabintini ɗum e julɓe ɓe woni e hoore muɗum. Haray nduɗo lewru jombente no jeeya e ɗiɗo lebbi 4 hurum ɗi wonɗen e muɗum, haray lewru ndun no madi dewe e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yamiri julɓe ɓen waɗugol e nder nduɗo lewru. Honɗe woni ɗen dewe haray hiɗen andi nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe horuno ñande 10 nduɗo lewru, sabu horugol maɓɓe ngol oɗo 10 ko ɓay ɓe feri ɓe hewtoyi Madina, ɓe tawi ɓe alyahudiyankoɓe wonnoɓe Madinatul Munawwara ñande
hiɓe hoorayno ñande sappo jombente. ɓe landi kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam alyahudiyankoɓen ko honɗum ɓe woni e hoorande nde ɗo ñalande sappo jombente. ɓen jaabi wondema ko e nden ñalande Allah subhanahu wa ta'ala halkuno fir'auna dandi annabi Musa wondude e baabiraɓe maɓɓe kamɓe bani Israil. jonnon hiɓe jarna Allah subhanahu wa ta'ala weltanomo ko o danduno kon annabajo maɓɓe on o dandi baabiraɓe maɓɓe ɓen e bimbire ñande sappo jombente. ɓe hoora ñallal ngal fi weltanagol Allah ɗum woni hunde jaɓodirande gila fewndo annabi Musa alayhi salam ha hewti e gurda nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ha tawi yoga e camatoyi heddi koye wurudol e nder leydi Madina e alyahudiyankoɓe hiɓe waɗa ɗum. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jaaɓiɓe on tuma ɓe maaki ko min Muhammad ɓuri handude e Musa nde tawno kamɓe ɗon ko ɓe annabaɓe ko dina wota ɓe jokki haysi sari aji maɓɓe ɗin no sirti. ɓe maaki ko min ɓuri handude e Musa kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe hoori nden ñalande ɗon ɓe yamiri sahaba ɓe yonde hoore sahaba ɓen hoori nde ɓe hoorini hay paykoy tosokoy koy e nde ɗo ñalande ɗum ko waɗi hari suumaye farlaka. idan on tuma nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓay gurdan ɗan juutoyi ɓe yeƴƴitoyi ɓe tawi alyahudu no hoorude ngal ñallal hiɗen hoorude ngal hiɓe haɗi en nandintinagol e alyahudiyankoɓɓen. joni ɓe maaki ka sakkitode fiyake si Allah tawno yiiɓe e hitande arayne nden ɓe hooroye jeenayi on ɓe watta ɗon sappo on ko ɗum waɗi no sunnina bi mana no jeeya e sunna hoorugol jeenayi on e sappo jombente on. ɗum noon haɗa jeenayi on ko nde ñalade juma nde wonɗen e muɗum ɗo sappo on ko janngo e asewe haray ɓe maaki kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka rerɗingol en fiye en soobino fiye en wakkilo hoorugol ɗeɗo ñalɗe ɗiɗi. ɓe maaki hiɓe jorti kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wondema so tawi neɗɗo hoori ñalande sappo nden e o hooririnde fi Allah subhanahu wa ta'ala o acci bonnoji korka ɗin o waɗi yamiraɗe ɗin e nder muɗum hiɓe jorti ka Allah yaafano neɗɗo on bakkatuji hitande feƴƴude ndin fuu sabu hoorugol ngal ɗo ñallal. idan haray si neɗɗo julɗo on hoori nde ɗo ñalande haray mo jortana yaafanede bakkatuji hitande feƴƴude nden. joni noon haray neɗɗo julɗo on no hani wadde ɗum ɗo haray ɗum no jeeya e dewe ɗe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yamiri en rewir Allah e nde ɗo ñalande. no jeeya e ko lewru ndun hertori kon kadi ɓe gelino ari e maako maɓɓe kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wondema haray korka julde nden fof ko ɓuri moƴƴude e ko julde jemma si feƴƴi farillaji ɗin joyi. mi mana si feƴƴi waɗi farillaji ɗin joyi julɗe ɗen fof ko ɓuri moƴƴude ko julugol nafugol jemma. ɓe maaki korka kam fof ko ɓuri moƴƴude si tawi suumaye feƴƴi ko hoorugol sappo e jeenayi jombente na sappo e jeenayi ñande sappo e ñande jeenayi fi holɗum hiɗen kontira noon ka konti si jaɓirtake noon wi'ugol sappo e jeenayi ko jeenayi e sappo mi mana ko sappo on atta hoorede si jeenayi o wattoya ko ɗum waɗi ko sappo wona attorede ɓay kanko ɓo jogade darja towuɗo si jeenayi o watte. kono toujours yen andu ko jeenayi e sappo ha karama koɓe goo wi'i ɓay haray ko fi lundagol alyahudiyankoɓe watti ñalande goo e hoore sappo on si newanaki neɗɗo on hoorugol ñande jeenayi on haray so hoori sappo on yo hoori ñande sappo e goo. idan haray nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe ɓanginani e wondema e lebbi hitande nden fuu ko ɓuri moƴƴude hoorugol hara wona o jeenayi sappo ɗo tun ko ɓuri moƴƴude hoorugol ko hoorugol e nder nde ɗo lewru jombente haray hoorugol e nder lewru ndu no mari baraji mawɗi inchallahu haray si julɗo on heeɓi feere o waɗi ɗum o heeɓe baraji
si o waɗali kadi ko sunna o dardoytake o lande ma o lette fi o waɗali ɗum si golleji makko heddiɗi moƴƴi. Kono noon haray yen andu waɗugol moƴƴere nden no moƴƴani neɗɗo ɓayɗen andi ka fokkitoɗen toon onti anda si tawi timmali o yellitotako ga o golla, si timmali o luɓatako goɗɗo toon, si timmali o ñawlotako toon goɗɗo, si timmali o torotako goɗɗo toon o ɓeyditora. Idan haray ettagol wakkilo ɓeyda golle muɗum ɗen fi yo heɓu buy ko naɓora ɗum ko hanani julɗo marɗo hakkil, julɗo anduɗo dargal daroto o hasbete golle makko ɗen pesete haray himo maapi wata ronko timmoyde. Idan haray nde ɗo ñalande jeenayi no weetude 10 jombente eɗen geeli no e aadaji me'en enen ka meɗen ga ko andunoɗen kon ko finɗen tawɗen kon ko oɗo jemma jeenayi wiyete 10 haray yimɓe ɓen waɗa welo welo defete tumbodire ñaame num yilto fayɓe ɓe yalta wono ko fulawaji menen komin mandino kon koɓe yahu ko dambuɗe cuuɗi ɓe beyta ɓe okkore wono ko saare ga ko nakiri ko yiiɗen ga kon koɓe yaltu ɓe tappa pooti ɓe sonka ɓe toro ɓe okkore. Idan ɗum ɗo ɗiɗo ɗiɗi ɗi jeeyaka ka diina islam. No metta noon neɗɗo o yaafoto, no metta neɗɗo wi'ede ko o woowi o waawi o fini o tawi moƴƴa. Kono noon sariya on wona ƴettantake dalil wi'ugol gila maandi ɗum no woodi. So tawi e yaari ɗum ɗon no woodi boneji buɗi tawde no woodi gila maandi ɗen. So Allah andike soroma ɓe taw fenande no fawlede, ɓe taw ñoore no waɗede, ɓe taw nguyka no woodi, ɓe taw zina no woodi, ɓe taw beere no yarede, ɓe taw riba no ñaamede. Isa wona neɓugol hunde nden waɗede ka hawre leydi ɗo ma mandagol ma hunde nden no waɗede ka hawre leydi ɗo wona ɗum watta hunde nden no moƴƴi. Hunde nden no moƴƴi on ko si sari on no yamiri nde. Si Allah subhanahu wa ta'ala yamiri ma nelaɗo yamiri tabbiti ka sariya hiñi ɗum ɗon no yamira ko ɗum ɗo woni dalil hunde nden ka diina jeeya. Kono si tawi ɗum ala ton windaki e defte selluɗe ɗen fuu haray fi neɓama waɗede fi amandi no soroma en no wadde babe ma en no wadde ɗum wona dalil wonde ko hunde moƴƴude. Idan haray waɗugol jemma oɗo juldere wiyeta bimbi yalta hirudira landodira si on juuli e jam ɗum ɗo mara dalil ka sariya kadi ko ɗayne par ce que a waltoɗa anɗa jemma on fof ha wiyeta fotta e makko ba o landoma so a juuli e jam wiya hihi a juuli e jam pellete an tigui ɗe andi hunde a juula kanko tigui ka landiɗo mo andi hunde o juula. Julɗe woduɗe ɗen ka islam hiɗen andi ɗe si suumaye lanni ñande go'o juldandu ɗen andi en fottay juulen iidi suumaye on ko hunde walide e kene adna on fuu no reconise nde hay hefraɓe no andi hene woodi golle mayre on kadi no wooda ka teren e yahay waɗen. Idan ɗum ɗon ko juldere noon ko gonga no woodi no windi e defte sariya ɗen fof ka yaɗa waye no windi wona noon kañum kadi nde ɗo julde donkin hinde windi ka defte sariya fuu si donkin heeɓi balɗe 10 ko nden ñande hajju ngun yaaɓe arafa ɓen artata mina ɓe waɗa layyaji maɓɓe ɗin nden ñande kadi ɗen andi dewal ngal waɗeɗen e yahay ruƴƴan darɗe 2 hutuba waɗe jama o waaje layyaji ɗi waɗe ɗo kadi sa landi ko goɗɗo si juuli e jam hara no woni ko landiɗama de andi anti ko landiɗama konko gonga. Kono noon oɗo jombente jeenayi muɗum no wedde 10 si goɗɗo walike ha bimbi o immike o oɗo fina tawa o windaki ka defte sariya accitenmo jokken ko windi kon ka defte sariya fina tawaji gono ton si tawi yowdirama e diina wiyama si a waɗi heeɓe baraji haray ko ma dalil ɗaɓɓite si dalil heɓaki e muɗum haray ko ma accite na fina tawaji ɗin fof accete no woodi fina tawaji buy ɗi sariya on newni yi en jokku yi en waɗu si tawi anni e moƴƴino gasonte heɓa baraji muɗum ma ɗum haysi baraji heɓaki muɗum kono hara ella wala no waɗe. Kono noon si tawi yowodiri e diina wiyama ko diina ha wiyama ko juldere ɗaɓɓirde baraji haray ɗon ko wattangol yila e muɗum moƴƴa. Hiɗen andi kadi no woodi yimɓe buy ƴettuɓe dewe ɗe tawata ala ka sariya waɗi ko juulete ma ko jangete ma ko jantete e ma sadakaji itteteɗi e oɗo jemma wiyetay 10 jombente ha ñande 10 on ɗum ɗon fof ko piiji ɗi mara lasli ka diina haray eto ɗen ɓattoɗen karamakoɓe sunna ɓen anduɓe deftere Allah nden e sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam komi faandi e sunna nelaɗo on ko anduɓe ko nelaɗo wonno e hoore mum kon kañum e sahaba ɓen e dewe on tigui ƴetta e jungo maɓɓe ko woni kon tigui tigui o gollitira ɗum ɗon hara o majjinali hoore makko. Haray kono noon kadi
iɗen geli no woodi woɓɓe goo kadi e wiɓe hawre mum ko julɓe e marɓe goɗɗum goo ko waɗata e nde oɗo jemma weetay sappo jombente ɓen ɗon kadi kaka julɓe ɓe konti hoore maɓɓe kono kamɓe ɓe jaɓande ñande ko juldere ɓe jaɓi nde ñande ko ñalande moɓodirtede sune wulle pijite barmintine kamɓe kadi ɓe wi wondema haray nden ñalande ɗon oɗo tanirawo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko wara joni noon ɓay o warama awa haray kamɓe e ka finde maɓɓe ka haqqille maɓɓe ka faamu maɓɓe kala ñande nde ɗum ɗo yonti koyo yalte wulle koyo yalte barmintine yiyamo ko bano ƴetti kaafa no soppito ma no ƴetti lansete no barmintino no dari no wulla no fesa ɗum ɗo ko hunde nde mara lasri ka dina hunde nde tawata hakkil jaɓa kala neɗɗo marɗo hakkil no andi goonga tanirawo nelaɗo no moƴƴi ɓay koye geygol moƴƴol o iwi kono noon ko tanirawo nelaɗo o moƴƴi wo ko moƴƴi o ɓuura ben makko seydina ali o ɓuura nena makko fatimata zahra o ɓuura nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko fi honɗum ɓe wullata mayde nelaɗo ñande nelaɗo mayno fi honɗum ɓe wullata fayde fatimata zahra fi honɗum ɓe wullata mayde ali ko fi honɗum ɓe wullata mayde sahaba ɓen fuu ɓayle ɓeɗo fof maayi nde hewɓe maɓɓe ko waraɓe idan ɓeɗo annabaɓe attinoɓen kadi ñalɗiɗi ɓe wuuri maayi ɗin ɓe ala kan wullede kamɓe ko honno ɓe heɓiri wullugol neɗɗo goto e mayɓe feƴƴuɓe ɓen islamu na ɗum yamiri islamu ko yamiri ko muñal islamu ko yamiri si neɗɗo mayirima ko yawi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ko allah jeymin koko allah men hotata toroɗa allah subhanahu wa ta'ala yo allah yaafo mayɗo on sino woduno haqqe ko joganiɗamo haray jonnita sino woduno haqqe ko joganima fiɓɓa ka anniye ma a yafanike mo fiwato heɓo soñdia yawmal qiyama fi ɗum ɗon ittanamo sadaka si tawi feere no heɓo ma ɗum duwanoɗamo incinanoɗamo ko ɗum ɗo woni ko julɗo hani waɗande julɗo ɗimmo mum attiɗo ɗum feƴƴinde wona luttugol wullugol mo hitande kala ɗum ɗo na e haqqille jeeya wona e dina jeeya wona kañum kadi hay heeferaɓe anda hay hunde ɓen jogaki o jikku bonɗo ɗo jikku kanduɗo haray ɗen toro waɓɓe ɗum ɗo ɓen ko dina muɗum kontuɓe ɗum ɗo ɓen koɓe dina yoɓe dartu hoore maɓɓe yoɓe dartu haqqille maɓɓe ɗen yoɓe dartu defte maɓɓe ɗen ko honde tuma gasata wonde neɗɗo no wara duuɓi wulure goɗɗum ñandewo koyo wulle hitande kala koyo fotte o wulle feƴƴa ɗon kadi yaha on ti yaha ha barmina hoore muɗum fi wondema kaari no warano e nde ɗo ñalande haray ɗum ɗo ko seytane woni ko wurti e haqqillaji ɓeɗo tentoro allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni fewnowo yo allah ruttuɓe lawol dina kan andina ɓe ko honɗum woni gonga andina ɓe ko honɗum woni fenade arsika en enen fof e maɓɓe jokkugol gonga acca fenade wona aybingol ko goɗɗo jokki wollude en ɗum ɗo wona yennugol ko goɗɗo jokki wollude en ɗum ɗo bal ko laaɓalngol julɓe ɓen fuu reedu fi en andu ko honɗum woni haqiqa ka dina ko waɗi noon so tawi on tigi yangikke ka hawre leydi ɗo tawi ko yangi konko fenade wona yanganade o ari yawmal qiyamata e baraji heɓata ko pellete haray andi haray ɗum ɗo no yurmi hayso ko adna ɗo so goɗɗo remi o reeni o woni ha dabbude ngesa makko mba boni haray ɗum ɗo eɗen andi ko perdi wona fi kan si goɗɗo jokki dina ɗo juuli ɗo hoori ɗo woni ɗo hoore wi ko dina jokki tawi ko piiji moƴƴinaɗi sincaɗi o jokki ha o waliki fure haray ɗum ɗo ko hunde ellare idan ko ɗum waɗi haray so wattani wila julɓe ɓen no fecci pecce tati fewdo ɗo ka leydi meɗen ɗo e sengo oɗo jeenayi jombente feccere wiwde jeenayi jombente no wetude sappo ko juldere koyo ñaame yare fije tore feccere ngo wi oɗo jemma ko wullugol ɓiɗɗo tanirawo nelaɗo no warano e nde ñalande koyo yimɓe ɓe wullu ɓe barmintino ɓe suno haray feccere ngo ko ɗum wi amma feccere tammere nden nde tawata nden ko nde ɗo jokki gonga on ko nde jokki ko nelaɗo jokkuno kon ko feccere wi'ude nden wondema nelaɗo ko wanno kon ko hunɗum ko horugol oɗo jeenayi e oɗo sappo sahaba ɓen ko ɗum wanno ɓe defano ɓe ñaami nde ɗo ñalande ɓe wullano ɓe barmintini ɓe contano ɗum ɗo ko juldere haray ko ɗum ɗo woni gonga on haray jokken ɗum jaɓen oɗo jeena e sappo ko horugol julde ala ɗo juuletede fiiɗe ñalande ɗo sadaka ala itteteɗo fi nde ɗo ñalande ɗo kala ko neɗɗo on sinci ko wona horugol e nde ɗo ñalande eɗe balɗe ɗiɗi ko wona horugol yo andu sinci ka dina ko ala nder ton o golli ko baraji heɓata ko e muɗum idan haray ɗe wasiyo goto kala e meɗen yo jaɓu gonga on watta o jingam fenade watta o jokku tawi tawi haray ko ɗum woni wasiye ko min mi wasito goto kala e meɗen mo jaɓi fa biha wa ni'ma mo jaɓali wama ala rasuli illa al bala
idan haɗa ko hikketen ɗon ɓay ɗen andi ɗo nayi en juuti yewtere nden ko Facebook wonɗen jama o maratan idan haɗay ko hikketen ɗon yen andu ka nde ɗo hitande naati ɗo gooto meɗen kala no haani si hitande nden naati ɓay e juloto woni haɗay on tin darta golle ɗe jokkunoɗen e hasba hoore maɗa gilandema rowani ko jombente dari ha hikka jombente darike lebbi 12 jooɗoɗa heɓa tammo jooɗiɗa darta ene ko honɗum e honɗum mi waɗi e moƴƴere hara na julgol maɓɓutuji ɗen joyi na horgol suumaye wona ittugol zakka ene ko honɗum e moƴƴireji mi waɗi ko miskinɓe jelomi ñammi nder nde ɗo hitande ko aliyatimaɓe jelomi danki nder nde ɗo hitande ko ñalɗi jelumi hoori nder nde ɗo hitande naafilo ko embere darɗe jelumi woni juulde naafilo nder nde ɗo hitande ene miɗo moƴƴinde ka miɗo bonnude ko honno mi wani yimɓe ɓen hasba hoorema ɓay pelletiɗa andi ko hasbeteɗo ten andi seydna umar radiallahu anhu wa ardah o wi'ino hasibu anfusakum qabla an tuhasabu hasbe hoore moɗon ɗo yo hasboyede si tawi a hasbi hoore maɗa a daari ko jokkuɗa kon e moƴƴere a weltike a ɓeydi a torki Allah jaɓane a daari ko jokkunoɗa kon e boneji a ninsi a tuubi a ruttike faale ka Allah inchallah no tijjasi mayde tawi ma hoore ɗum ɗon ka heɓoyamalore yawmal qiyama idan haɗa ko yen hasbo hoore meɗen ko arande hitande ɗo mo kala daara golleji muɗum ɗin naya daara golleji ɗimmo maɗa on ella ala dargo golleji ɗimmo ma on simo moƴƴinde ñentinamo simo bonnude waajoɗamo kono noon yo hoore ma maapine taw wona yayi u abbere foññe e yitere ɗimmo ma on tawa juddere leggal no ko guite ma an a yiyali nden ɗon eɗen andi en fuu hande koye wonɓe faljude hande en mara mo ala yiwde ko harmi hayso darali ala mo ala nande ko harmi hayso jantaki ala mo ala memude ko harmi fayda idan gurdan ɗan ka fewndi ɗon hande ko anna on fof jillodiri ɗon boneji ɗin kadi ko noon sakitori haray hasben hoore meɗen tuuben ruttoɗen Allah subhanahu wa ta'ala torki Allah yo Allah waɗan en barki e oɗo radio min Lawol Kisal waɗana en barki e golloɓe ɓen waɗana en barki kadi wonɓe jentade ɓen yo Allah okku en no waɗi en ko adna meɗen ɗo e kalakara meɗen yo Allah yanñan en arsikeji meɗen ɗin yo Allah subhanahu wa ta'ala okku en arsikeyaji ɗo dagiɗo oɗo nawnaji ko woni e hoore ndiɗo leydi yo Allah hisin en e muɗum kala albala o accitaɗo e hoore ndiɗo leydi yo Allah hisin en e muɗum yo Allah reenu en o ayna en nokku kala ko wawɗen wonde yo Allah okku en polgal e hoore ayɓe meɗen ɓe e kala nokkuji ɗin fuu yo Allah holle en ñalande nde tawata julɓe aduna on fof weltoto sabu polgal ko islam heeɓi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ara inchallahu en juma arowo on kadi so tawi ko ɗum allahu muuyi musidɓe julɓe nene gotoɓe haray o weltanama tawde ɗe amen ɗo ɗe jantitagol o émission meɗen ɗo ɗe e mo tawata ko fino dina meɗen kan sellira woni hontelan mako karama ko meɗen ɗo ɗe e addan ɗon en ɗo toɓɓere haton jinande yo ɗumanni ɓayɗen andi wono fof ko ɓe andintini ɗo finde ñalande ɗo hande janggo piiji buyi feƴƴi ɗi tawata buyi haray hande si andi ɗum ɗon ko hani ɓe tuuba rutto ko ɗum tawba on e saa'i mo fewduɗen ɗo on ñande fof kay tawbata no haton jina e muɗum no woni e munasaba e golleji meɗen ɗi jokkuɗen ɗin kono surtout noon nde neɗɗo yii hunde nde o jokkuno duuɓi ɗuuɗuɗi tawa e nder ɗin duuɓi ɗuuɗuɗi hay hunde ko répariri ɗen golle makko bonɗe ɗe o waɗuno so wawi famude ɗum o heeɓi faminoomo o jaɓi o weltori o ruttike ka Allah o tuubi o ruttike haray ɗen andi ko nafoore molonade o heɓata ɓay zamanu amen payku yaagal minen komin annduno no inne janngo ɗo ɗe e alati on si tawi tun o tigi ñaamaali ha haari haray koyo weeleteɗo hitande fof joni noon ɗum ɗon holli ko lundi ɗum sunna nelaaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nelaaɗo hoori ha gayni ɓeydi ñalande goo kadi fi lundagol ɓeeɗo annasaraɓe fi hota wonuɓe jokki hunde wote e andi ɗum ɗon ɓen addunoɓe cuɗinani en ɗum ɗon ɗe mo ñaamade nde ñande ko welteɗo hitande arore nden fof ɗum ɗon no lundi ko nelaaɗo Allahu taala nelaaɗo Allah o maaki kon joni noon haray ɗen accita programme on ɗo ɗe yildito kadi e programme ji goɗɗe haray ka radio Lawol Kisal ɗo ɗe e ka Facebook Lawol Kisal e ka sodnaɓe e ka duhiɓe fof muɗum haray jama on salminama weltanama balle maɓɓe ɗen e cenɗe ɗen fof kadi haray ɓe duwanayi ɓe weltana haray yo Allah waɗanɓe ɗum kamandake moƴƴe haray assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.